Hivi inawezekana kweli? Okay, sawa, mtu ni tajiri, anakuita, hamna misho yote, anakuita ofisini kwake, anakusalimia, kisha anakuambia, najua uko na changamoto kadhaa, mimi na moyo bwana, nataka nikusaidie. Anakupa milioni 2, 3 mpaka 5, akati uwezo wako ni wakupata 300,000 kwa mwezi. Unamuuliza za nini? Akasema mimi na moyo kukusaidia, na moyo tu kukusaidia. Unaweza kuchukua? Na unaamini kweli anakusaidia bila sababu? Hivi inawezekana kweli? Okay, unachukua. Anakuita tena, anakupa zaidi ya hiyo. Anakuambia tumia tu. Na wewe unachukua. Vizuri kabisa. Bila kufikiria kwamba hakuna kitu kinafanya bila sababu. Hakuna mtu anayefanya bila sababu. Hata mtu ambaye anawapelekea watoto yatima msaada ana sababu. Wengine wanasema wanapata baraka, kila mtu ana sababu zake. From nowhere aje mtu anakupa pesa ambayo ni zaidi ya mara 10 ya pesa ambayo unatengeneza, alafu unasema amekusaidia tu. Wangapi wana shida anaweza kuwasaidia, anakuja kukusaidia wewe. From nowhere unahisi there is no in return. Yaani kwamba umechukua tu pesa, hauna cha kurudisha, hauna cha kufanya in return. Kweli? Inawezekana? I doubt. Yaani ukiona unaona inawezekana, basi kuna namna haiko sawa kwako. Acha Mungu, kuna namna haiko sawa.